салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими чоршанбе 16 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома 5.5 соли ҳукми зиндони сокини рашт барои худкушии арӯси ҷавонаш дар рӯзи ошиқон. адвокати тоҷик абдулмаҷид ризоев барои иқтибоси як шеъри шоири классик ба 5.5 соли зиндон маҳкум шуд. як ҷавон дар Панҷакент хоҳарашро бо корд кушт. як сокини Душанбе амакашро қатл кардааст. истеъфои ду мансабдори узбек баъди нашри видеояшон бо рақосаҳои нимӯриён. даргузашти Абибуллоҳ Хулҷураев шогирди содиқи академик Бобоҷон Ғафуров ду ғарқ шуда дар як рӯз дар Суғд ва Душанбе. яке наҷот ёфт, дуюмӣ ҳалок шуд. ҳалокати 4 нафар аз ҷумла ду бародар ва якбора ду касро корд задани як наврас. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи ноҳияи Рашт сокини деҳаи машконаки ин ноҳия Искандаршоҳ Саймамадовро бо ҷурми ба худкушӣ расонидани амсари ҷавони ҳамагӣ 19-солааш додова ба 5 солу 6 моҳи зиндон бо адои ҷазо дар колонияҳои низомаш пурзур маҳкум кардааст. додова ҳамагӣ 7 моҳу 7 рӯз баъди арӯсияш ва иттифоқан рӯзи 14 феврал дар рӯзи таҷлили ошиқон худро ба дор овехта буд. маркази матбуоти додстонии кулли Тоҷикистон рӯзи 16 июн бо нашри тафсилоти ин парванда навишт: саҳнаи 14 феврали соли 2021 тахминан соати 8:30 ба беморхонаи маркази ноҳияи Рашт ҷасади Шаҳрванд Додова соли таваллудаш 2002 бо аломатҳои худовезӣ дохил гардид, вале зимни аз назаргузаронии ҷасад хешовандони марҳум барои кушодани ҷасад розигӣ надода, ҷасадро маҷбуран гирифта бурда ҳамон рӯз дафн карданд. прокурори ноҳия рӯзи 19 феврал дар робита ба ин ҳодиса бар асоси моддаи 109 қисми 2 бо роҳи таҳдид, муомилаи бераҳмона ё паззании мунтазам шаъну эътибори шахси ҷабридида ба худкушӣ ё сӯи-қасди худкушӣ расонидани шахс парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. дар рафти тафтиши парванда бино ба гузориши маркази матбуоти додстонии кул муайян карда шудааст, ки Саймамадов Искандаршоҳ Нуралиевич бо Додова 8 августи соли 2020 ақди никоҳ баста муддати 7 моҳи зиндагии якҷоя мунтазам Додоваро таҳти латукуб қарор дода рӯзи 13 феврали соли 2021 бошад, бо баҳонаи он ки бидуни иҷозат ба хонаи волидонаш рафтааст, бо мақсади додани озори ҷисмонӣ ба дасту пойҳо, миён ва қафаси синаи Додова зарбаҳо зада таҳқир кардааст. Додова ба ранҷу азобҳои мунтазами шавҳараш тоқат накарда 14 феврали соли 2021 тахминан соати 7:25 худро бо банд дар ошхонаи авлии истиқоматии шавҳараш воқеъ дар деҳаи машконаки ноҳияи Рашт овехта ба ҳалокат расонидааст. ҳар сол дар Тоҷикистон беш аз 600 ҳолати худкушӣ ё қасди худкушӣ сабт мешавад. беш аз нисфи онҳоеро ки ба ҷони худ қасд мекунанд занону духтарон ташкил медиҳанд. муноқишаҳои оилавӣ, камбудиҳои рӯзгор, афсурдагӣ, ноумедӣ ва хушунат дар оила аз сабабҳои умдаи худкушии занону духтарони тоҷик ном бурда мешавад. вале ҳолатҳои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашондани шавҳарон ва дигар аъзои оила бо ҷурми ба худкушӣ расонидан дар кишвар то ҳол кам дар кам аст. рӯзи 14 июн додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳуқуқшиноси созмони Ампаро Ризоев Абдулмаҷидро ба 5 солу 6 моҳи зиндон маҳкум кард. додгоҳ Ризоевро бар асоси моддаи 307 иловаи 2 қисми 2 ба даъватҳои оммавӣ ба фаъолияти ифротӣ бо истифода аз матбуот ё шабакаи интернетӣ гунаҳкор шинохт. Дилафрӯз Самадова, адвокати Ризоев, гуфт, ки онҳо бо ҳукми додгоҳи Шоҳмансур розӣ нестанд ва аз он шикоят хоҳанд бурд. ягон ҳуқуқдон набояд барои иҷрои вазифаи касбияш ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. ягон нафар набояд барои озодии баён ба ҷавобгарӣ кашида шавад, изҳор дошт Самадова дар як шарҳи парвандаи Ризоев дар саҳифааш дар Фейсбук. худи Ризоев низ иттиҳомоти ба зиддаш эълоншударо шадидан рад мекунад. ӯ мегӯяд 2 моҳи охир фаъолона машғули ҳимояти ҳуқуқи сокинони бинои рақами 49 дар кӯчаи Бухоро буд ва ба зидди ӯ бар асоси шикояти ширкати Пулот Плаза, ки мехоҳад дар ҷои бинои рақами 49 бинои нав бисозад, парванда кушоданд. онҳо 2 рӯз пеш аз боздоштам
با من ملاقات کرده تهدید کرده بودند که اگر من شکایتم را نگیرم مرا به زندان میاندازند. او همچنین اظهار داشت که من هیچگاه افراطگرا نبودم و نیستم. من حقوقدانم. از من برای یک شعر پدری گفت با پسر که من در صحیفه هم گذاشتم افراطگرا ساختند. این شعر مشهور است و آن را همه شاعران هنرپیشه ها قرائت میکنند. آن در یوتیوب هم نشر شده است. ولی کارشناسان به خلاصه آمدند که در این شعر دعوت پنهانی به افراطگرایی وجود دارد. متن شعر پدر گفت با پسر چنین است: پدر با پسر گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف آن عمر که ای بی سر و پا در ره تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست بیخبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شهرت و دارایی یافت حاکم شهر شد و صاحب ضرب. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به ایزار پدر. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایه خودخواهی و کبر نظر افکند به سر و پای پدر. گفتی آدم نشوی تو کنون حسرت و جا هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان این نکته گفت و برون شد ز در. من نگفتم که تو حاکم نشوی گفتم آدم نشوی جان پدر. عبدالمجید رضایف نخستین ادوکات تاجیک نیست که برای اقتباس از اشعار شاعران کلاسیک محکوم به زندان می شود. ماه مارس سال 2017 دادگاه عالی تاجیکستان ادوکات بزرگمیر یاروف را که آن وقت الکی به 23 سال زندان محکوم شده بود برای در تالار دادگاه بعد اعلان حکم یکمش قرائت کردن یک دوبیتی ابوعلی ابن سینا باز به 2 سال علاوگی زندان محکوم کرد. این دوبیتی مشهور سینا که یاروف در دادگاه خواند این است: با این دو سه نادان که چنین میدانند از جهل که دانای جهان ایشانند. خر باش که این جماعه از فرط خری. دادگاه عالی گفت یاروف با قرائت این دو بیتی سینا دادرس و عیبدار کننده دولتی را تحقیر کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک جوان 23 ساله ساکن شهر پنجکент همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 15 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 14:00 از سبب مناقشه عائلوی با خواهرش جوانزن 19 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال نموده با کارد خواجگی 5 مرتبه به عضوهای ایوتن مهمش زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خبر میدهد مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله درباره سبب جنجال اکای و خواهر که با چنین فرجام خونین پایان یافت چیزی گفته نشده است. وزارت کارهای داخله تنها گفت که نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به این جوان برای قتل خواهرش تا 15 سال زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله همچنین از آشکار شدن یک حادثه آدمکشی در دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع رسمی مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 105 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه سود شده است و سال 2014 بر اساس ماده 237 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم اوباشی به جوابگری جنایتی کشیده شد. عین حال در کلان اصلاحات سکونتی ادای جزا میکرد. این دفعه دست به آدمکشی زده است. نامبرده 14 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 19:00 به سبب مناقشه عائلوی به عمکش مرد 48 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده او را مورد لطوکوب قرار داد. سپس با کارد 2 مرتبه به قسمت دلش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود در خبری وزارت کارهای داخله. وقتهای اخیر در تاجیکستان خبرهای درباره کشتار خویشاوندان نزدیک و حتی اعضای عائله زیاد به دست می رسد. جامعه شناسان این را به کاسته شدن سطح اخلاق جامعه و اهمیت قبلی خود را از دست دادن ارزش‌های سنتی چون رشته‌های خویش و تبارداری بستگی می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های دینی دور شدن مردم را مقصر می‌شمارند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
معاون رئیس نویه سیردریای ازبکستان اوید به رشد صنعت و ساختمان نورعلی میرزویف و سردار شعبه آبادانی این نویه ناظر مرادوف روز 14 ایون با خواهش خود از مقامهایشان استعفا دادند. در این باره نشریه خبرهای سیردریا از قبل خدمات مطبوعات حکومت سیردریا خبر داده است. اسم این منصبداران محلی در پی نشر ویدیوی در یک طربخانه با رقاصه های نیم اوریان استراحت کردنشان ورد زبان ها شد. در ویدیو دیده می شد که به نزد منصبداران که در طربخانه خوراک شام می خوردند یک گروه رقاصه ها با لباس نیم اوریان حاضر می شوند و برایشان می رقصند. منصبداران خوشحالانه این لحظه ها را با تلفن به نوار می گیرند و به رقاصه ها پول می چسبانند. این ویدیو در بین کاربران ازبک چنان سر و صدای زیاد به پا کرد که مقامات حکومت ولایت سیردریا مجبور شدند که در کانال رسمی خود در تلگرام کانال در این باره شرح رسمی چاپ کنند، ولی شرحی که عذر بدتر از گناه را میماند. بنا به فرضیه مقامات گویا به منصبداران این رفتار رقاصه ها خوش نآمده است و آنها به رقاصه ها پول داده از آنها خواستند که تالار را ترک کنند. ولی در ویدیویی که نشر شده است دیده نمیشد که منصبداران از پیدا شدن و برایشان رقصیدن رقاصه های نیم اوریان گویا ناراحت شده باشند. برعکس دیده میشد که آنها با خوشحالی برایشان رقصیدن رقاصه ها را با تلفن به نوار میگیرند و به آنها فعالانه پول میچسبانند. حبیب الله خالجورایف دکتر علم تاریخ، اساسگذار و دیرکتور آثارخانه جمهوریوی به نام اکادمیک باباجان غفوروف و مرکز علمی غفورشناسی در نزد دانشگاه دولتی خوجند در سن 87 از عالم چشم پوشید. خالجورایف از شاگردان صادق قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورов بود و یک عمر برای پاس داشتن نام مؤلف شاهاثر تاجیکان تلاش کرده است. حبیب الله خالجورایف 5 دکبر سال 1933 در دهه اسفسار نویه خوجند تولد شده است. بعد ختم فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری لنین‌آباد به نام کیروف او در وظیفه های اسیستنت، معلم کلان و دسنت در انیورسیته دولتی تاجیکستان به نام لنین، پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام اکادمیک باباجان غفوروف و دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان فعالیت کرده است. حبیب الله خالجورایف یکی از مؤسسان و دیرکتور حاضره آثارخانه جمهوریوی به نام اکادمیک باباجان غفوروف می باشد. این آثارخانه در شهر غفوروف سال 1998 تأسیس یافت. خالجورایف از حساب مبلغ خویش آثارخانه شخصی برپا نموده در آن گوشه‌های شخصیت‌های معروف کشور، عالمان برجسته جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال و غیره گشوده است. حبیب الله خالجورایف مؤلف زیاده از 500 اثر، مونوگرافیا و مقاله های علمی و علمی عمومی می باشد. سرمسئول‌ترین عالم جمهوری است. تحت رهبری پروفسور حبیب الله خالجورایف زیاده از 30 نفر اسپیرانتان و عنوانجویان رساله های نامزدی و دکتری حمایت کردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 15 ایون در آبانبار سامغور در ناحیه باباجان غفوروف یک جوان 19 ساله را از غرق شدن نجات دادند، ولی در دوشنبه یک جوان 22 ساله هنگام آببازی در کول صنعی معروف به نام میخکاریر در محله جیمتپه غرق شده جان داده است. بنا به گزارش‌های کمیته ایالت‌های فوق‌العاده ساکن 19 ساله ناحیه باباجان غفوروف روز 15 ایون ساعت 14:30 وقتی غرق شد که در یک مکان برای آببازی قطعاً ممنوع در آبانبار ایستگاه آبکشی سامغور آببازی میکرد. بنا به این منبع نجات دهندگان ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوغد که در آبانبار سامغور نوبتداری میکردند شخصی را دیدند که در آب غرق میشد و در تلاش برای بیرون آمدن ناکام میشد. آنها خیلی زود به محله حادثه رسیدند و پسر در حال غرق شدن را بیرون کشیدند. به جبر دیده یاری‌های اول طبی رسانیدند، اما دیروز یک جوان 22 ساله در کول صنعی به اصطلاح میخکاریر واقع در محله چیمتپه نویه فردوسی پایتخت کشور غرق شده است. این خبر از طریق شماره یگانه 112 به قسم نوبتداری رسیده و گفته میشد که شخص ناشناس در کول صنعی میخکاریر غرق شده است. نجات دهندگان به جای حادثه رسیدند و جسد این جوان را از آب بیرون آورده
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. гуфта мешавад дар иттилоияи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ин ниҳод бори дигар аз шаҳрвандон хост дар ин рӯзҳои гарме ки ҳама худро ба соҳилҳои об мезананд кӯшиш кунанд танҳо дар ҷойҳои оббозӣ ва шиноварӣ намоянд ки иҷозат дода шудаанд. оббозӣ дар ҷойҳои мамнӯъ хатари зиёд ба ҷони шумо дорад, таъкид мекунад кумитаи ҳолатҳои фавқулода. бино ба ҳисобҳо аз аввали соли 2021 дар куллу дарёҳои тоҷикистон беш аз 40 нафар ҷон бохтанд. тақрибан нисфи онҳоро ноболиғон ташкил медиҳанд. шаби 14 июн соати 23:30 ронандаи мошини тамғаи Opel Vectra Хайруллозода Азимҷон, сокини 27-солаи ҷамоати Зарҳалоли шаҳри Истарафшан, ҳангоми ҳаракат дар километри 218 роҳи Душанбеи Хоҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати Қалачаи Калон аз удаи идораи мошин набаромада, пиёдагарди ноболиғ Шарифов Абубакр Абдуллоевич, соли таваллудаш 2004, сокини ҷамоати Сомони шаҳри Иссоро пахш намудааст. дар натиҷа ноболиғ дар ҷои ҳодиса ҷон додааст. мутаассифона субҳи 15 июн дар роҳи Душанбеи Хоҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати Деҳмой дар натиҷаи бархурди мошини тамғаи Мерседес таҳти идораи Бурҳонов Мубинҷон, соли таваллудаш 1996, сокини ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мошини портери марбут ба сокини Деҳмой Қаландаров Дилшод, соли таваллудаш 1983, ки мошинаш дар қисми рости роҳ беҳаракат меистод, ронандаи портер ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. инчунин рӯзи 15 июн соати 11:00 ронандаи Мерседес Сарфарозода Фирӯз, соли таваллудаш 1996, сокини ҷамоати Бурунови шаҳри Ваҳдат, беҳуҷати ронандагӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди ҷамоати Бурунов аз удаи идора набаромада мошинро чапа намудааст. дар натиҷа ронанда Сафарзода Фирӯз дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, бародараш Сафарзода Намози Аброриддин, соли таваллудаш 1998, маҷрӯҳ шудааст. як ноболиғи 16-солаи сокини шаҳри Душанбе бо гумони авбошӣ дастгир шудааст. вазорати корҳои дохила гуфт, ин наврас рӯзи 15 июн тахминан соати 11:40 бо ду ноболиғи 16-солаи сокини пойтахт ҷангу ҷанҷол намуда, аз эҳтиёти авбошӣ бо корт як маротибагӣ ба қафаси синаашон задааст. дар натиҷа ҳар ду ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта пас аз муоинаи тиббӣ аз беморхона ҷавоб дода шуданд. як сокини 32-солаи ноҳияи Исмоилӣ Сомонии пойтахт ба он гумонбар мешавад, ки соли 2016 бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз як ҷавони 21-солаи сокини Душанбе $7500 гирифта ваъда додааст, ки пас аз 2 моҳ бармегардонад, аммо то ҳол барнагардонидааст. ҳамин нафар инчунин ба он гумонбар мешавад, ки бо ҳамин роҳ соли 2018 дар кӯчаи Лоҳутӣ аз марди 31-солаи сокини пойтахт $42000 гирифта ба ӯ ҳам ваъда додааст, ки пас аз 2 моҳ пулашро бармегардонад, аммо то ҳол барнагардонидааст. тамошобинони азиз, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими рӯзи 16 июни Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистонро дар пойгоҳи хабарии Бомдод пайгирӣ намоед. www.bomdod.com. хуш бошед.